usisamncane lokho ehleli TikTok. Why umawande kumele avukayo kamanzi. Usisamncane usalele ngo-8 ekuseni. Oyini umawande kumele avukayo washa. Usisamdala usalele ngo-8 ekuseni. Mina ngathatha umfazi ngangiqasha isebenze njengothunjana naye mangela avuke ngo-10 ulungile. Mina ngathatha umfazi ngangiqasha isebenze njengothunjana naye mangela avuke ngo-10 ulungile. Mina ngathatha umfazi ngangiqasha isebenze njengothunjana naye mangela avuke ngo-10 ulungile. Mina ngathatha umfazi ngangiqasha isebenze